Nga 31 kilometrat e paraparat të autostradës Gostivar-Bukojçan, 11 kilometra janë realizuar. Pjesa më e vështirë, pasi e gjitha është pjesë malore dhe ka shumë ura për ndërtim. Gjatë inspektimit të sotëm u konstatua se aktivitetet ndërtimore po zhvillohen me dinamik të përforcuar në disa pika përgjatë traseve. Ndërkohë, po punohet në eksplorimin e 20 kilometrave të tjera. Овие коридори 8 и 10 се стратешки за Македонија како држава од многу аспекти и токму затоа тоа представува наш најголем приоритет, изградбата на автопатот, изградбата на пругата, модернизацијата на пругата која што ќе биде брза пруга на коридорот 10 и се разбира енергетското поврзување преку далеководи. Një terren të jetë i vështirë, si për punë ashtu edhe për mbrojtjen e lartësive. Inxhinierët po kryen një punë të mrekullueshme, tha ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Било кога ќе има автопат кој што ќе заобиколи стража и дека најтешкиот дел од поврзувањето со Охрид и со Струга и целиот коридор 8, тоа е превој стража, ќе биде избегнат и можете да видите тука пред нас како интензивно се работи на мостови, на пробивање на автопатот, на заштита на косини, на вистина се прават исклучително напредни инженерски работи. Në segmentin Tetov-Gostivar vazhdojnë aktivitetet për pastrimin e trases, dislokimin e instalimeve dhe ndërtimin e rrugës paralele dhe infrastrukturës së drenazhimit. U konstatua se punimet po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë, pa ndikim të konsiderueshëm në trafikun lokal dhe vendbanimeve përgjatë trasesë.